Josie Kate, we love to see you smiling. Telecel connecting energies. Absa Bank, your story matter. Omadaruma. CJ, Menko. Na medewo kwada obokrata ni me medewo hyase ewo daily guide we are ne da bokata me fan ba ko nti no dodo na meye na wo hwe daily guide anim ha no mo anopa ye wo se sije na ye kase enranfoni na ye describe e kire atiefo eno no na ye chairman wuntumi na napo waje white long sleeves na all smile na ye ra chairman wuntumi so smile ne sechi sticker picture strike a pose eno ma pose yo modai na Dr. Baumia e kire ha na na no eye ase mente me ho ase kakra ye na eda empanyefo emienu entem se yera na posha manhia South Asante mantemu anewo na chama wontumi so ye na regional chairman de eye dan ya adwuma no wo so mo mienu di nkabom ene ekoye sa adwuma no ti da bokata yi bo ho amane wo ne feto so miensa e chese Dr. Baumia hunu ni sa no na ewo se asomdwie hene hona no wosia na woni omo kasa na ede asumdwe eba na sijo mo chese nyom nko a na nankansa boadu ye no eye agrikenzima hene no wono aso eka ho bi nti wono ne panyin na ogina o machi no unse no ane ye kase panyin na oka ho no da boka teacher say na nankansa boadu wono ye agrikenzima chief ya waka ho mo ko kan asem na sei asumdwe aba wo mu nyina je to so bia de owo man yonko bia no ebeto nchen se na ye party nkabom ene party adwuma na wo so mo koye eno ene se adwuma na Dr. Baumia boy nti da sa picture no eba abonte na circulate no eno ho asem e wo ha na se yo kokata fa to so ensia atefido mantemu asem we de emu wo rem se nipa da se ne so ye malam CJ na wachi nkwada mienu akumwom ewie twitwa wo ho na makwa egu esemu na babia semrisi ye atiefo fanchem titu ya e free atifido mantem no bia na edin ma nya no pepepe saa momfa encheme wo mo chese esi ewo kakpayili ye no eben banvim ewo eye tamale empotem ho baabi na banlam no ye fe no Abdurrahman Mada wono eno mo chese yesi de kan kwarentafo mamua mienu ene omo yonko ene ko malam ifi aso mo ko ne dem ne ade ankwara ne agudie na entafo ne ba kokofie ema okore na ne mami bisa no no se na ata na waka no ene o madanfo no ewo papa yi ho mami so watwen kwada yi mada afi wo boachi ko papa no ko bisa ya papa se nkwada na fi ho ko dadadada nkwara ne ni nchen nti mama ne guso hwehwe na obi bo na mane se nkwara no minim se omo wo malam ni fie ho no malam isi da enye no kre ena mama bo dede ni ade na se yo mo ba bebo hemu ye omo koye se wo kum nkwara na twitwa wo ho na makwa ena egu oye ka bi atesa se ye esi ni compound ho no no ena wo de nkwara no ho na makwa na kwakogu ka nim na ene ye sikromofo gi bum nyame na ye na dum yesade ankomo budi ku no ena se no wakwakodi posifo nsema wo ekoye mu hihemu no CJ na assemblyman no ewo kakpayili electoral area ho eye Havis and Dani ena ebo amane ediche daily guide je se wakunkwada no wakunkwada ni mienu nyina malam awotim potamu na posifo mu hihemu eno ho asem daily guide ediaba na yera Freddy Blay wono so asiw mrashimedwe no one of ton abaton pesua no so samo kuje to blakwa na media organization ba ko so aka ho wasi wo mo ewo the bokata yi anim ne nyina no yesa beach front nsensem ya sem training ba ko so ka ho beach front nsensem e ba ya atese bia ono hu se nyina so bi anim na so bi mu fa ye publish ye keka ho someday wo mbeka nyina ka ho no na odi o makoda akwato oje 20 million Ghana cedis e dia free eye nipa miensa na se akomiensa wasi wo no oje 20 million Ghana cedis e dia free wo nchen na CJ mame formal daily graphic mu na yenhwe amane eda ne fa etoso dumiensa no ebo amane se enkwada wo manya free emfie dunsia emfie nsia kosi emfie dunan no CJ omunyina obia ensa ebeka ne Ghana card Dr. Da Costa Aboaje na eye CEO ya wo National Health Insurance Authority na wone semchofo ekase okumase workshop bia se na ochese wo show mu facility na sika wo so mutua na
when nyina eba because omo kwaje card no no mu nyina so eba national health insurance scheme no ase ye no beboa na omanya apomuden papa na eno no mo chese nkwada no be 3 million ho asem na ye kan 6 years edikosi 14 years eno mo sa ebe komo Ghana cards a ne nyina no ebe ye free na national health insurance authority chese sa ka ne nyina no omafa ato omo ho so a wo mo be ye ho adwuma no mo wie so ma lenke de ma national health insurance scheme no ama san kwada nyina anya apomuden hwa sikatua bia enim daily graphic ani ma ne bo eno no isi so no mo chese obebia kwanya to honom na bambo adwumayefo ne asukufo no binum a wo manya kwanya anko transfer wo vote no wo ebenya kwanya adisa adwuma no ne fato so dumiensa ene ka ho asem wo so afo no hwo man sikasem so Dr. Mohammed Amin Adam na chese wo hwe Ghana ye sidi no se de na etiko fom no a wo se ye yan kasa ye suban ene ya no boja ya na ye di sie na sidio na dollar na ena ya na eba ne sa wo se timi kwa kokodu mpempen so obi mpo so obi tumi ka se wo ye dwadeni a emfa osika wo sidi afa koto dollars ibi fa koto $100 ne fa ebegu honom wo se enya futuo papa na wo no kokko so dollars ndi abegu honom no na wo hwe se wo sidi no wo ye ne de na wo se no nti wo se nyina hia koma baako ene adwene pa ene ye de bebo aban no na wo matoto oman ne sikasem ne nyina no eye IMF abasoba wo mo de abo oman Ghana review na wo mo ebeye ye no wo mo chese oman ne sikasem ejinejina pa enioma ekoso kama na bede waba de overseer de obokrata yanim ewo ha na sije wo hwa se ya nana oye bampo ado chese maami anigye nkoa de obokrata ne fanto so enan na ekasɛn ne nyina ene se wo mo echese assignment na NDC amanyoko no wonse enche bia ye papa omanpadin dada John Dramani Mahama Otu Franka NDC enche one ni running mate Professor Abena Opokua Ahweneɛ omo be launch omo manifesto 2024 no na omo abedwaku no eye eman kwada ni memma ne nipa yiedie eye gender no omo wo committee e wo honom ya omo call ashaman ede enuane ene ho neoma akoka eman panyifo e honom ho ema chese ne eye nigye nko a e wa sha no omo call na no report enra ya o Sanwa Republic Day na omo ekoye na eye ni so na eye ni so mra se bedwani o wahya man potem honum enes nogbe enso ekobia na efe pa wo mu wie ye ne behwe asa na omo kyese man panyifo makomako ahasa ena omo nyom hye e wahya man edi sa adwuma no a ekoye ni gye nko a omo koche omo niema e ma sereba wo manim na oye bampo ado babia obi anopai mechia opa wai na osmale da bokata ye ni mu die efe pa efe dwuma no a ena sije omo ye ne entoabo na wo ebo no na da bokata ye mu so ebo amane wo ne feto so miensa ha sei ya ekasa edefa yura napo ho na lecturer political science lecturer yo University of Education Winneba Dr. Isaac Brakom ena HS o Dr. Matthew Opoku Prempe babio free semansia south ena no so two for na ho pe ena wo free wo se saa de na akwakoye dihye na wo san so e free ahemfie no ebeboa ne yie na eno na Dr. Braku susu se omampani abedi achi the right choice pa ena wayi no wuyi amanyosema nipa bebre na so pe na asem a wokosa afa hono so a wode don be fi hono so abeta na chi nti no ene asema Dr. Braku eka e wode overseer the bokrata yi mu hasen na UGMC any kidney transplanter ensia wo maye aye nyina ye bo maba so se na ye nko India biem ne ha ya plenty kitanka wo twade akọ na wasanso du busuani aka ho akọ India na ye transplant ni wi busuani atena ho ahwe no sa sika ni nyina na fa kakra ka ho na ebraga na ha ya animdifo a ewo UGMC na edisa adwuma no na eno na the overseer HS Mahama ne legacy na nei apefame 6 kidney transplant no eno asem overseer the bokrata abomu amane sije medewu ewie ewo the inquisitor the bokrata ni mu na unsa meka enchine ho asem de kire wo CJ yese enchine enye
enchine yen nwane free enchine ho yen kase me ni kura ne mom no nchine obedi ne so ye no wadi ne ketu abi wo mo chese wodi nchine bebre akwanya se be mo nya mojabroso no ya na ewo soro mojabroso so de ensem bebre no a eneba ye so baga na ha se ya enipa empima hansia 600,000 ena afibia no ye diagnose yo mo so mo wasichi ye mojabroso na obaga na ha so a emu ohamonchichemu aduana ensia 46% ena mpanyifo a wo mo sanso ewo mojabroso enso mo nim they are unaware 46% because on time choir sabia na kuma ina kano krim na say eno ano no enra opanin bi a beku ya say wahwere ne nkwa me ni na ye one on one ewo big agenda na nra me hu picture no Kofi Asan se memende ya Oceano eye bi ase ya address gina dwema odi asa ne ade memende ya ogina ho ahoden mu memende ya nra no pa yesi giri na yese wanya heart attack ye enti mesre ya yenhwe ya pomuden yie ye didie mesawsa wo ya ade akotwo ba na oje aduane ni wie na san akosa nchene adigumu a bra sister jai wate ukun jai na wukun ho wo takrema so de be o ne koni padua ni mu a wonim de ekoso ewo honom eno na eye owura Rocky Teteji yes oye physician assistant ewo Pleasant Medical Center waso wo hwe ni padua na yenua ni bebre na ye de na nchi na bi wo mu dada enti osan kwasa na de agumu sana de aguma na wo ha wo ho na wo ku ho enti oso manfo enya hweye adidie mu no enti ne ya opate so ne sanso ahwe ya wo no wo sagum ne etua akran so ase jo be ne den ahwe kombeku because wo de aduan na wo ntene de enti enya hweye na eno achinso no FDA akasa wo ha mede no na ebewie ansa na masori akọ ewo kratafa etoso mienu ewo the inquisitor si je musi atena hanu makasa de afa edwemu nioma yekoto ayefrafra eno na da obokrata yi FDA ebokokọ se yenya hweye FDA eye ne famu de wo wasudie mesube wasudie amakosam na wokoto no woni mu niema efra enwu na wokoto no Sudan for no wonim na de ban wonim sunsanso a de mani padua no dwadede ne de yaka ombeje ya nko magyae na mom wo na wokoto abedie na ye sika na de koto eya wo choice said there be mento na ne ene adwadefo ebo mo so na bo mo so no mo abefa Sudan for ne mabusua kodi a na nko makwa kodi ene nsuo nko a ye mame a ye mame ye mame kwachoa CJ omo insuo keke betumi di insuo achikosua adi ensuo betumi di insuo achikosua adi ama na yeyie wow enra omo ye enra World Poultry Day Parliament House forecourt ono ma omo bodwa me se me kọ ho na nwumre na me pon ya me kọ ye kosua ye di nsuo na ache ye aduane bie mpotompoto aye di kosua na aye enti no enye bibia na wasa ye de yenim tete no a na wasa no na yekoso a because yenim ne ma de frafra yenya hwe ye FDA akasa e de afa ho se nioma na wose adulterated foods ya frafra na wo dwom no yenya hwe ye woni die mu yenya hwe ye ade edi sika ekoto de akofia koma ye ma di edoso bibia ye yam chekere ye yam echekere na akoto ye careful ho betumi ato fresh no na wakoye wade isa kwadwo na aba se betina se atwi dabi ene obetumi akopa makodra ni bi na wa blend no dry na de si wona wo didi udwuma enti CJ da bokrata emu amane ahodo a aba no na mede ama wo waye